Arsenal mu ijoro ryakeye kwizigira ubwo hari ukuntu nabonye iyo ujyanyeyo Rugaju aribwo yinjira neza yatsinze ikipe ya Inter isanze mu rugo ibitego bitatu ku gitego kimwe ariko n'ubundi Arsenal imibare ikomeza kwikora kuko yaraye itsinze igitego cya 19 mu mipira ivuye muri kona mu mipira y'imiterekano muri uyu mwaka biba ikipe ya mbere ku mugabane w'Uburayi muri za Big 5 tuvuga ngo na amashampiyona arebwa cyane iya mbere ibikoze ikabikora mu mwaka umwe ariko inkuru yaririmbwe cyane ijoro ryakeye yari Jesus yego Gabriel Jesus yaguzwe ari umukinnyi uturutse mu ikipe ya Man City ibona atakimukene cyane bitewe n'uburyo bw'imikinire ye na contribution yatangaga kuri Pep Guardiola yabonaga nyine aza umukinnyi adakeneye cyane ni nyuma yo guhita yagura Erling Braut Haaland agahita akurikiraho na Julian Alvarez yarekuye akajya mu ikipe ya Atletico de Madrid. Gabriel Jesus yaje muri ikipe ya Arsenal atangiye gusa nk'uyadapta agize cya adaptability yatangiye kumenyerana na equipe abagize imvune y'igihe kirekire amara igihe kirekire adakina ubu ngubu rero yarari mu gihe cyo kugaruka Rugaju rero nkuko Rigoga yarabinsabye ikintu ngira ngo turi buganire gikomeye cyane aha ni uko kugaruka kwa Gabriel Jesus niba yabirize gutuma akomerezaho izo form no gufasha Arsenal gutsinda ibitego no kuganira kuri Arsenal ariyo kipe yonyine itaratakaza umukino n'umwe muri Champions League ifite amanota 21 kuri Real Madrid ifite 15 ikindi nepo nawe turi buze kuganira nuko yatsinze Inter ikipe yo gukina finale ya Champions League ikintu gikomeye cyane so izi forme za Arsenal uburyo bwa Gabriel Jesus bwo kongera kugaruka abantu bakomeze kwitega umukinnyi ngiye gusubiza Arsenal kuba izindi option zo gutsinda ibitego cyane yavuze ikintu gikomeye Wayne Rooney nyuma y'umukino nyuma yuko yaritwa neza Gabriel Jesus yavuze ati tujyane kwizigira if I were Gabriel Jesus now ati iyo mandi Gabriel Jesus ubungubu I will be saying nagakwiriye kuba mvuga I want to start the game on Sunday ndifuza gutangira umukino ku cyumweru icyo yashakaga gusobanura si ukuvuga ngo yagenda ngo ayogere Arteta ni mu mutima nyine nko kuvuga ngo nakabaye yibwira nti yakabaye umutoza ari wadinga iyi eforo iyi match ya Inter akantangiza match ya Manchester ku cyumweru rero Gabriel Jesus afite amasezerano azarangira no ku 27 kandi urumva ubwo n'umwaka umwe n'igice usigaye yego muri saison n'umwaka umwe n'igice uyu nguyu iyi saison kurangira nirita ni saison imwe n'igice arabizi ko ngo icyifuzo cye no kuguma muri Arsenal ariko yarivugiye Jesus bamaze aravuga ati ndabizi ko nta muntu n'umwe ufite umwanya uhoraho muri Arsenal umwanya urawukorera mu makipe nk'aya ngaya ubu rero abantu bose baremeranya yuko yashyize umutoza Arteta navuga ngo murunga bangabo yamuteye ikibazo cyo kwibaza ese Gabriel Jesus nkwiye kumuha amahirwe yo kubanza mu kibuga yaraje kuri Aston Villa mu kwa 12 aramufasha muribuka match Arsenal yayitakaje Wolves byari birangiye ikipe ya nyuma Gabriel Jesus yaje amasimbuye abari witsinda n'izindi match yagiye amufasha akagenda atsinda ibitego abantu bakavuga bati rero kubera ko ari umuntu ukunda kuvunika cyane wenda kumugarura gahoro kuri yagendaga mugarura amuha iminota yo gusimbara byo byari byo ariko kumubanza hanze kuri match ya Man ku cyumweru nibi bintu yakoze ahari ntago byaba biri fair bakavuga ati rero nubwo na Victor yatsinze igitego nawe cya gatatu ariko mu by'ukuri ku cyumweru akwiye kumuha amahirwe yitwara neza agakomerezaho ubwo akaba agafata umwanya wo kubanzamo hanyuma bitagenda neza wenda atareponda nyine ngo abone yuko ageze consistency cyangwa se ari mu bihe byo gutsinda koko bihoraho consistently akaba yakongera gusubira kuri cya cyemezo cyo gusubizamo Victor agiye akoresha ariko icyo abantu bose bahamya nuko kugaruka k'uyu musore mu by'ukuri byaha Arteta indi alternative cyangwa se andi mahitamo meza y'ibijyanye no kuba yagira ibisubizo kuri rutayizamu cyane ko uyu nguyu yaguze Victor ntabwo byari byafata neza urabona haracyarimo rwose umwanya n'akazi ko kumukoraho kugira ngo agere aho bamwifuje bamugura Nepo arakoze cyane Rigani ukini yarane maratuganiriza Rigo kijanye na Jesus ko ari indi option ije yiyongera kuri ba Victor Gyökeres n'abandi ashakira ibitego ba Bukayo Saka ba Martinelli ba Madueke igihe cyose abafite squad ariko igihari noneho gihari abantu batagiye kwibazaho cyane Arsenal itsinze ikipe yakinaga finale jo mu Champions League Arsenal muri championnat
ntabwo ari imeze neza cyane, ihagaze neza, irayoboye, irarusha ikipe ikurikiye amanota nubwo ishinjwa arindwi. kuyata Nubwo mu ishinjwa ishyamba. kuyatakaza mu ishyamba y'Nottingham, ariko harakonja cyane. Abantu noneho baravuga bati azabasha kubijyanira na rimwe, squad afite n'ubundi azabasha kubijyanira rimwe, agendere rimwe kuri Champions League ndetse na shampiyona aracyari no muri FA Cup hose abitwarire rimwe, cyangwa ahitemo gufata ifarashi imwe aba ari ashyiraho focus, cyangwa abakinnyi afite babishobora kwitwarana byose. Arteta ntabwo yarekura mbere twajyaga tunabigarukaho, murabyibuka n'umwaka washize yigeze gushaka gutwarira rimwe shampiyona na Premier League, ariko bisana na Champions League na Premier League, ariko bita bigaragara ko swad afite ari ntoya. Twese turabizi ko performance mbi za Arsenal cyane cyane mu mikino ya nyuma, mu mezi ya nyuma byabaga ari ikibazo cy'imvune ziza ku bakinnyi banini cyangwa se bakuru, abo ba Bukayo Saka na ba Ode bigatera ikibazo kubera ko abasimbura babo wasangaga ari academy graduate cyangwa se swad player, abakinnyi bari aho ngaho basanzwe. Ariko iyo urebye akazi Andrea Berta yakoze, abakinnyi groupe nini bamuzaniye, ubona ko bigenda bibyara umusaruro ku rwego rwiza, kuko iyo urebye nari mugora yagerageje gukora ikintu cya rotation ariko izamo ikintu cya competition, abantu babimenye ibyo bintu. Hari ukuntu ukora rotation ariko ukabona ko abakinnyi uzanye bari hasi, level yabo ntabwo ari ya yindi yabo basimbuye. Ariko kuri Arsenal niba uvuze ngo ugiye kuzana umukinnyi nka Gabriel Jesus abivuze neza rigani, imibare iratwirika ko kuva yaza reka yanabanjemo yinjira simba agakora impact ku mukino, agahindura umukino, ukabona ko hari ikibaye cyane cyane mu busatirizi bwa Arsenal. Niba yicaje witwa Leandro, uyu musore Victor Gyökeres nawe yaza simba akavuga ati Gabriel Jesus yashyizemo 2, nanjye kugira ngo ngire imibare yamvugira ngo nzagarukemo kuri match nk'iya Manchester United, nuko nakora igitego akahita nawe agitsinda. Iyo urebye uburyo yari yazanye Mikel Merino muri Mediana akicaza witwa uyu musore Declan, bikwereka ko groupe nini muri rusange. Icyo rero yaravuze kwizigira, ndemeranya nacyo, nge nemera yuko hari ibyo agomba guhindura no kurema mu bakinnyi, bari nacyo kibazo abakinnyi kenshi bano ba Arsenal bajyaga bagira. Hari aho bagera ukavuga ati se n'abakinnyi koko bafite imyumvire yo gutwara ibikombe. Ko Pep Guardiola muzarebe mu gihe cyose yabaye mu gihugu cy'Ubwongereza akunda iki gikombe cya Carabao cyane, kimufasha iki gikombe gikinwa finali mu kwezi kwa kabiri. Iyo umukinnyi wa Arsenal mu byibaza ateruye igikombe mu kwezi kwa kabiri cya Carabao, demi finali yarakinnye na Chelsea bakina match zombi, hari n'izindi match bagiye banyuramo nini, biragenda bikamukuza. Ngati dutwaye Carabao mu kwa kabiri, Pep niko yabikoraga agatwara Carabao, abo ba De Bruyne bakaba babizi none ko ari igikombe kibasunikira kuvuga ngo ese championnat nayo turayitwara, Champions League turasunika gute, ariko bituruka kuri ya swadi nini. Arsenal niyo mwarayibonye uburyo akinnye na Chelsea arakora impinduka, Mikel Arteta nizigira ikibazo ziteza. Muri championnat muri weekend yari yicaje Bukayo ariko aramuzana kuri match Inter Domira yitwara neza cyane. Avuga ngo afite swadi nini, agomba kumenya uko ajera. Ko turavuga Gabriel Jesus uyu munsi uri matsinda na Victor Gyökeres wagize igitego cya 10, ariko mutibagirwa ko witwa Mikel Merino mu gihe yafatanyaga na Victor Gyökeres nawe imibare yari hejuru cyane cyane akina nka rutayizamu. Turavuga Kai Havertz nawe wamaze kugaruka, kandi none Arteta akakubwira ngo Kai Havertz niwe mukinnyi wumva ibintu ngewe nyeneye ko rutayizamu ankinira nabanjemo cyangwa se nakinishije. Birakwereka rero ko groupe ari nini. Byagezaho Arteta yicararere baravuga ati uyu mwana nka Ethan Nwaneri niba mfite Beresheze wabuze umwanya, Ode kenshi asimburwa na Mikel Merino ku 10, uyu mwana Ethan Nwaneri azabona umwanya, reka tumurekure ajye mu ikipe ya Olympique de Marseille. Rero groupe nini ya Arsenal bamuhaye nta rundi rwitwazo, kuko nawe arabizi yuko performance imbi egari kuzagera kuba ekipe yo mu Butaliyani. Wenda kandi kantu k'imibare nasorezaho, buri Arsenal yerukaga gutsinda ikipe yo mu gihugu cy'Ubutaliyani 2008. avutse 2008 gutsindira 2008 mu gihugu cy'Ubutaliyani. Izindi match 5 yahakiniye nta nubwo yinjije igitego sibyo no gutsinda no kurira mu izamu ntibyakundaga. Urumva rero ko ari imibare myiza kuri Arsenal. Cyarangiye Rigoga ntago ndi butwara amasegonda menshi make rwose, kuko mu minota 10 nagira ngo tujye muri handball, ariko tuvuze no ku yindi mikino. Hari debate 3, ariko na mbere yaho abantu babanje gukurikira cyane cyane umukino wahuje ikipe ya Bordeaux yari yakira ikipe ya Manchester City.
aha abantu bose bari bategereje kureba ko ikipe ya Manchester City yaguye muri Manchester Derby biza kwiyorohera cyane ku mukino n'ikipe ya Bordeaux kuko ni ikipe yari itaratsinda umukino n'umwe mu mikino ya UEFA Champions League. Ntekereza ko na Manchester City delegation yabo yerekejeyo yizeye ko iza kubona intsinzi muri Norvège. Siko byagenze kuko batsinzwe ibitego 3 ku gitego kimwe. Batsinzwe ibitego 3 kuri kimwe, batsindwa hakiri kare. Hari igihe umukino nyine icyo bita football yigira surprise, ugasanga nyine hari ibintu byo gutungurana bikomeye cyane. Ikipe utatekerezaga ko yakwitwara neza cyangwa se yatsinda igatsinda, ariko nabwo ukavuga ngo ni ibintu byayigwiririye byayiguyeho. Wenda tuvuga urugero ikipe nka Bodo Glimt itarahabwaga amahirwe ikina na Man City, icyo gihe wenda ukabona nk'ikipe itsinze nk'igitego kimwe ku busa, wenda nk'umukinnyi w'ikipe ikomeye akoze ikosa, babonye nk'ikarita y'umutuku bikaviramo wenda kunanirwa no gutsinda, bikavamo wenda ku ikipe ntoya igutsinda. Ikipe ya Bodo Glimt ni ikipe yatsinze Man City ibitego 3 kuri kimwe, ibintu biteye agahinda gakomeye cyane. Hari igihe abantu bakumva ngo City yatsinzwe ibitego 3 kuri kimwe bakagira ngo ni ikipe itakinnye, bakagira ngo ni ikipe itari ifite effective ikomeye cyane. Ikipe ya Man City yari ifite mu izamu Donnarumma umuzamu wabo wa mbere, bari bafite Ait Nouri yarari inyuma iruhande rw'ibumoso, Alien ndetse na Kusanov bari umutima defenseur, Kore wisari inyuma iruhande rw'iburyo, Oleiri, Rodri, Tijani Reinders bari hagati mu kibuga, imbere Ryan Cherki, Erling Brot Haaland na Phil Foden. Abakinnyi bose ntabwo wavuga ko 70-80% n'abakinnyi beza mu ikipe ya Man City. Iyi kipe rero yaje gutsindwa ibitego 3 kuri kimwe, itsindwa ikipe inayirusha cyane muri statistique. Ikipe ya Bodo Glimt yateye amashoti 5, shot on target 5. Ikipe ya Man City nayo yateye amashoti 5 on target. Ikipe ya Bodo Glimt yari yagerageje uburyo bwinshi cyane, tera corner zigera kuri 2. Man City wenda yagiye kwirusha za possession ariko nabwo bikomeye cyane. Gusa ikintu cyabaye muri uyu mukino kindi nuko umusore wa Man City Rodri yabonye ikarita y'umutuku, ariko nayo yibona mu buryo nyine abantu bagiye bavuga bati umukinnyi mukuru nk'uyu nguyu watwaye Ballon d'Or ntiyarakwiriye kubona ikarita y'umutuku, ariko n'ubundi ikarita y'umutuku yagiye kuyibona. N'ubundi Bodo Glimt ibari imbere yarabatsinze ibitego byinshi hakiri kare nepo. Ibitego 3 kuri kimwe rero bwari uburyo bwo gutsindwa umukino, ariko ikipe inakurusha cyane. Ngira ngo byateje n'ikibazo gikomeye cyane mu kanya, ndareka mbe nguhaye umwanya gatoya, ariko tugaruke none kuri reaction zikomeye cyane z'abantu barimo ribaza hazaza ha Man City. Ngira ngo byatumye match ya Man ejo bundi ikipe ya Man City yatsinzwe, abantu bavuga bati burya twaje kumenya ko Man itari ikomeye, atabwo ni Man City yirwari ifite ibibazo bagenda babihuza. Gusa ni ikibazo gikomeye cyane gutsindwa ibitego 3 kuri kimwe. Hari reaction za Pep, hari reaction za rutayizamu Erling Brot Haaland, hari uko abasesenguzi babibona, nabyo turaje tubiganiraho gatoya. Turabigarukaho, ariko wenda reka tunyere ku mibare kuko buriya Rodri ari mu kibuga. Man City yaherukaga gutakaza match 2 zikurikirana muri 2020. Banabyibuka icyo gihe yaratsinzwe na Manchester United, iratsindwa na Tottenham Hotspur. Rero yongeye gutsindwa na none match 2 ikurikiranya. Ubwo Rodri arimo ni match ya Manchester United na Bodo. Ikipe ya Bodo ni ekipe umwaka ushize abantu barayibuka muri kimwe cya kabiri cya Europa League isezererwa na Tottenham Hotspur nta nkuru. Igihe Tottenham Hotspur iragenda ititwara n'igikombe itsinze Manchester United ku mukino wa nyuma. Iyi ni ekipe yo muri Norvège, imwe mu ekipe bizereramo ko yagira ikifasha cyane cyane mu buryo bw'ikipe y'igihugu mu kubona abakinnyi. Manchester City Pep Guardiola biragaragara ko ari icyo agomba gukora mu myumvire ku bakinnyi be, kuko yirebye karto 2 z'umuhondo kuri Rodri yazibonye mu masegonda 53. Buriya nibwo ekari y'amasegonda 53 nibwo ikarita ya mbere y'umuhondo yabonetse ni ya kabiri. Byaherukaga ubwo Wayne Rooney yabonaga amakarito nawe yihusa 2 y'umuhondo, icyo gihe ubwo byasabye amasegonda 4, hari muri 2005. Rero ntabwo bihagaze neza, urumva ku mukinnyi nka Rodri uri hambaye igitambaro cya captain, warubizi ko yabonye ikarita itukura igihe Manchester City yarwanaga no kureba byibuze ko yabona inota rimwe. Ariko hari ikintu ndi bugaruke wenda sibye performance mbi z'abakinnyi ku mugora Pep nawe
nibyo ndi tuvuga ngo hari igihe ekipe yawe ibihagaze nabi mu buryo bwa resultat ariko nawe ugatiza umurinda adversaire kugira ngo agutsinde. Nibyo tubwiye abakinnyi babanjemo kwizigira, ariko irebye muri formation uburyo baba bapanze mbere y'umukino n'uburyo bakinaga wabonaga ari ibintu bihabanye. Yafashe uwitwa Ryan Ayitinuri amuzana iburyo kuri kabiri. Avanga umukinnyi w'umugoshe wagiye mu gikombe cya Afrika atari mu bihe byiza muri Man City, Nico Reilly yaramutwaye umwanya uramufasha umujyanye iburyo kuri kabiri. Ufashe Rico Lewis uprefera ko akinana na Rodri begeranye, ufata Tijani Reinders umukinisha imbere mu bakinnyi bari busatire bace ku ruhande. Yagiye ayite kipa yitesha icyitwe equilibre. Biragaragara ko mu mikinire byari byagoye ba Foden babuze aho bahagarara. Yaje kumukuramo agiye kuzana Omar Marmoush, ariko ubona ko nubundi uburyo bw'imikinire buri kugora Manchester City. N'abarandi bakabaye bagufasha gukora igitego, Haaland udahagaze neza match 8 igitego kimwe, ubona ko byanze kuko yari ikintu Pep bisa nkaho yibeshye kuri ikipe ya Bodo Glimt. Nibyo ne ekipe yagiye gukina iyi match yahagaze nabi, ariko nk'uyu mukinnyi yitwa Jens Peter Hogg muri Champions League afite ibitego bine na assist 3. Urarwa ibitego birindwi. Ni umukinnyi wo kwitondera kuko ku mugora kuba yagutsinda igitego biragaragara ko akabaye uzi uwo mukinnyi wari. Uyu mukinnyi wundi wabatsinda igitego witwa Kasper Hogg. Uyu ni umukinnyi muri Champions League iyi saison afite ibitego 3 na assist 2. Urarwa ibitego 5 kwisi. Urumva n'abakinnyi nubundi niba ikipe iri bwitware neza barayitwara. Ubwo ngo adversaire Pep Guardiola nubwo wamwita muto, ariko iyo mibare bafite abo bakinnyi ubwabo babiri ntabwo ari abakinnyi benshi no muri ya ekipe manini bafite iyo mibare. Ikindi uyu mukinnyi muri champion numva afite ibitego 17 na assist 5 mu mikino 28. Uvuga ngo ikipe ya Bodo ni bya ekipe ntoya, ariko ni ya ekipe ivuga ngo dufite abakinnyi barenze umwe babiri, mu gihe waduha icyuho cyo kukwinjiramo bashobora kugukora turagutsinda. Pep rero ubwo ikipe ugiye kuyihengeka, ubizi ko defense ya Max Allen uyu mwana wagaruye muri umuvana muri Watford mu nizanyo ni umwana muto, ntabwo aragera kuri level yo kuba yaheka iyi defense. Mushizo Kusanov kuva Kusanov muri buka Kusanov mu mikino ya mbere yaraje akora amakosa, Pep ahita mutwara amara nka match 15 twara mwibagiwe. Ukoze ikosa ryo guhengeka ekipe mu buryo bw'imikinire, ubizi ko niba itaye balance na defense yawe ntihagaze neza. Nta yindi mpamvu yo kugira ngo Rodri akore amakosa. Rodri umuhungishije Tijani Reinders, master mu byo yaba akina yegereye Rodri umuzaniye Rico Lewis nawe utari mwiza muri iyi season. Ngo ekipe isita balance abantu barimo baragirira impungenge cyane Rigoga kuri Man City. No buryo kuva 2026 yatangira Man City ari mbi cyane. Ni ikipe imaze gukina imikino 7, ariko mu mikino 7 wumve ifitemo intsinze 2 gusa. Yatsinzwe 2 inganya 3. Nwango Man City ku itariki ya mbere ku bunani yanganyije na Sunderland ubusa ku busa. Man City ku itariki 4 mu rugo inganya na Chelsea 1-1. Ku itariki 7 iri mu rugo inganya na Brighton 1-1. Ku itariki 10 nibwo yatsindaga kaga kipe kitwa Exeter muri FA Cup ibitego 10-1. Hanyuma bakurikizaho gutsinda Newcastle 2-0. Noneho nyuma yaho bahita batsindwa na Man U 2-0. Bakurikijeho Bodo Glimt batsindwa 3-1. It is no longer a problem of one game. Ntabwo ari ikibazo cy'umukino umwe, ni ikibazo ikipe ya Man City irwaye muri mwaka 2026. Ngira ngo na Pep Guardiola nibyo yagarutseho cyane muri interview. Yavuze ati iyi kipe ya Bodo ntabwo nayisuzuguye. Yakiniye kimwe cya kabiri cya Conference League. Ati ahubwo hari shift igomba kuba mu buryo bw'imikinire ndetse na mentality y'abakinnyi banyu. Abantu bakagera igihe bakavuga bati ikipe ya Man City ifite ibyo bibazo yego muri axe centrale yayo irwaye irimo abana bakiri bato, ariko ni Man City n'ubundi irimo iragaragaza uburyo bw'imikinire burimo buragenda gahoro cyane ku buryo ekipe bakina adversaire ashobora kwiregrupa mu gihe bo barimo barubaka umupira. Bo ikipe ya Man City yubaka gahoro gahoro ku buryo adversaire abasha kwiregrupa kabima umwanya bari buze gucamo. Bagaragaza rero ko ashobora kuba harabaye ibintu byinshi nka 2 mbinyure abyo mvuga gatoya. Icyambere abantu barimo baratekereza ko Pep Guardiola kwera gutwara ibintu byose tactically nawe nyine nta kintu agihindura. Donc nta gakira umuntu ufite inyota yo kwikamu yararangira ku buryo nta kintu gishya agitekereza kongera mu buryo bw'imikinire ye, ku buryo adversaire asigaye ajya gukina ari predictable. Adversaire wagiye gukina ashobora kumwiga akamumenya. Ikindi cya kabiri ni uburyo abakinnyi nyine nabo
kubasunika urumva iyo bivuye mu mutoza iyo nyota ntayagifite n'abakinnyi nyine nuko bigenda abakinnyi ba Man City nabo birasa nkaho nyine ibintu babifashe nkaho ari ibintu biri simple ni amakipe baba bagiye gukina basa nkaho bavuga ngo isaha iyo ari yose twayibonamo ibitego twayitsinda ariko se ntabwo ariko bimeze kuri icyo kintu uvuze cya mbere Pep Guardiola no guhinduka kw'imikinire byo naho byarabyemera we yaranabivuze yagiye bitindaho cyane muri iyo mwaka ntabwo tukibona Pep Guardiola kenshi nk'uko twari tubizi ari bugutsinda ariko yanayoboye umukino yakurushije reka tubyite gutyo ko Pep Guardiola bagatoza abakinnyi b'abagabo iyo urebye mediane yabaga irimo Rodri, De Bruyne na Ilkay ukashyiraho Bernardo Silva uri ku ruhande ariko tuza akazi ke ari Mr Everywhere uyu munsi ari gutoza ekipe irimo umukinnyi nka Jeremy Doku nta hantu yigeze atwara ni ureba mu buryo bw'imikinire ntabwo uri umugereranya n'aba bakinnyi tuvuze profile zabo ni ureba muri iyo mediane n'ibyarazana umukinnyi nka Tijani Reinders yarari muri Mirase nawe agishaka uburyo asimanta kariyeri yakisakisha ntibiri bukunde Pep byabaye ngombwa ko ahindura uburyo bw'imikinire abantu banabihuje n'ikintu cyo kuvuga ngo ni Pep utegura ko mu gihe yaba atari no muri Man City undi wazi icyo byibuze yaba yaramukoreye ni ukumusigira abakinnyi baba bari kuri level nziza nawe akaza akarema imikinire ye nureba neza Pep ntabwo akitinda cyane ngo adomine umukino nibyo twagiye tubona ni nayo mpamvu ubona ba Jeremy Doku bamukoresha kenshi ni Pep uvuga ngo muri cya gihe turi guhererekanya umupira no kureba Doku yatakiye muri espace vide bagatanga ama long pass Jeremy Doku agenda asanga imipira imbere nibyo yenda hari ukuntu kubita step over abona atareba neza harandi akarwana no gushaka harandi kugira ngo barebe uburyo bakora igitego ibyo birahite bitandukana na cya kintu Pep yabaga afite abakinnyi b'abagabo ari Swadini nari kirimo abakinnyi nyine bazi icyo bashaka byanatumaga Pep atari rayinga gusa kukuvuga ngo ndashaka witwa Erling Brotherland ko abanza kudutsindira igitego cyangwa kuba mwiza kugira ngo dutsinde umukino wasangaga De Bruyne nibyo si bya assist afite ibitego ugasanga n'abandi bakinnyi arabizereramo mu buryo bwo kurangiza match ariko iyo urebye Pep Guardiola ari kurwana no kumenya ngo niba turi muri match runaka harandi bitakunze turavuga harandi match imwe muri igitego kimwe muri match 8 ninde ntwari y'umukino ese arabikorera kuri Jeremy Doku ibyo bintu ntabyo yigeze biranamugoye no mu buryo bwe bw'imikinire biri bugorane ese Foden wari umaze iminsi ko Foden muri match 5 zeruka urebye izindi 8 zari zabanje yari yabaye nk'ushuka Pep Guardiola ko nawe yakwizerwa ko nawe ngo yajya ashakirwa igitego ko match nk'eshanu zeruka izi zibanziriza 8 Pep Guardiola abakinnyi 11 bose bari afite abakinnyi 11 barebye mu rushunduro niba match 5 zeruka noneho bigaragara ko byasubiye hasi udafitemo byibuze na 5 muri babandi 11 bita bikoreka cyakintu n'abakinnyi afite si beza mu buryo bwa karite nk'uko byahoze ntabwo ari abakinnyi bafite guhozaho nk'uko byahoze nasa abakinnyi barangiza match 1 2 3 mu gihe yananiranye niyo mpamvu ubona Pep Guardiola kenshi iyo adversaire yamutanze kwinjira mu mukino biramugora none afite n'akandi kantu ko kuba gutsinda igitego kimwe ntabwo bigarantisa Manchester City ko yatsinda umukino ko bari bafite matches zigera muri 6 batwaye babanza igitego ariko bakaza kwishyurwa muri ya minota ya nyuma urumva statistike zaranze Manchester City vuba aha ntabwo ari nziza ku buryo wavuga ngo equipe yagaze neza nepo wenda nkunganiho gato akantu nge nabonye kantunguye kuri City ni ikarita ya Rodri n'uburyo bari bamaze gutsinda igitego ngo City bayihaye umutuku televiziyo zikiri kwerekana igitego cya Sherki nako akundi bari gukora replay ikipe irafungura Rodri ahita akora ikosa no kuvuga ngo ikosa buriya ryari ririmo rikwereka igitekerezo City ubundi iri kuzana mu mikino muri no minsi wowe urumva ikipe rayitsinze bateretse baro mu hagati yari abafungurira iyo bafunguye babisobanuye yuko ikintu cya mbere ekipe ifunguye n'ifite umupira ubwo ari Bodo Glimt City abakinnyi bayo hafi b'ingenzi bose mu basatira bahita bigira mu kibuga cya Bodo Glimt sinzi rero ko byumva none basiga Rodri ari expose wenyine hagati muri wide nyine mu kibuga nyine asa naho harangaye abana nyine bagiye kumukorera counter yisanga agiye gukora ikosa icyo babivuze ni iki no kuvuga ngo uburyo bw'imisatirire ya Man City kuri Guardiola n'iki cyane abantu bari kuvuga burasa naho butamufavoriza
kubera ko asa n'uri gukina one way muri ino minsi kugira ngo dusatire mujye imbere imipira ihitiza abo hagati bayambutse n'abadefanseri bayigeze kuba imbere mugende mutsinde urumva niyo pressure yo kuba bari bagize 3-1 bavuga bati turamutse tubatse bagahita ujugunya tugatsinda ikindi vuba vuba. So tactical setup ni ikibazo kuri Guardiola kwiye guhindura. Icyo bivuze kuri Rodri, Pep yarabivuze, ibi biri kuba Pep yarabivuze. Yaravuze ngo Rodri azongera ko umukinnyi mwiza mu gikombe cy'isi. Urumva akoze interview bamubaza kuri Rodri nyuma yo kuvunika aravuga ngo kwizigira mfasha gato aravuga ngo yabivuze mu kwa 10 ngo it's not about 6 months or 7 months after the injury. Ntabwo ikibazo ari amezi 6 cyangwa 7 nyuma yo kuvunika. Aravuga ati will Rodri be the Rodri of before? Ate se ikibazo cyo kwibaza Rodri azongera kuba Rodri nk'uwo yahozeho. Aravuga ngo no. Atoya. Aravuga ngo Rodri will be good at the World Cup with Spain. Ati Rodri azongera kuba Rodri mu gikombe cy'isi ari kumwe n'ikipe ya Espagne. Aravuga ngo this season he will be good but step by step. Ati muri iyi sezo azaba mwiza ariko ku ntambwe urugendo nyine n'urugendo gahoro gahoro. Uziko bavuze ngo nabonye statistique ivuga ngo match 8 mbere yo ko Rodri agaruka City yarazitsinze zikurikiranye cyane. None Rodri ahagarukiye muri match 5 ziheruka City nta nimwe yatsinze, izo zose yakinnyemo na match batsinze muri English Football League ya Newcastle ntabwo Rodri yabanje mu kibuga. Iyi yabatsinze 2 kubusa batsinda ntabwo yari ari mu kibuga yaje amasimbuye. Baravuga bati rero mu by'ukuri bo si ikibazo cya Rodri gusa, hari ukuntu ikipe itameze neza. Ikindi bavuze kiri cyo ni umwaka Pep yahinduyemo abakinnyi benshi. Uyu mwaka ni umwaka wa mbere aguza abakinnyi benshi. Navuga ngo ubundi yajyaga agura yego abakinnyi benshi ariko ekipe nihinduke donc ngo bahite bisanga bagomba kujya mu kibuga ngo bakine, abagasanga hari abarimo bagomba kugumana umwanya wo gukina. Ikibazo rero ubu ngubu asa n'umuntu uri gukorera transition ku bakinnyi bashya, kandi abo bakinnyi bashya gukoramo transition ni nabo bagomba gukina kubera ibibazo bimwe by'imvune n'ibindi yagiye agira. Yaranabivuze aravuga ngo resulta ngo kuva 2025 umwaka ushize nizabaye nziza, mwibuke nabwo niho wagenze neza umwaka. Rero ubu ngubu icyo nepavuga nemera Pep yakora no kureba ukuntu yaramira exit ntaka gakombe ka Carabao, nareba ukuntu yagaheka akiri kare mu kwa kabiri. Ubu bwa FA na Rwanda championnat ko Man ifite Arsenal muri weekend ntabwo biraba bibi cyane. Ujyasa ngo nka Man ikubisa Arsenal ku cyumweru yabasigaye Mane mu gihe yabatsinze Wolves kandi bagifitanye returu. Haracyari ibintu yego byo kuramira, ariko nyine ikintu giteye isoni n'igiteye ubwoba kwizigira bibaye ko Pep agenda uyu munsi agiye amaze size ebyiri ari trophyless nta gikombe afite. Ese izina rye nubwo yaba afite kariyeri nziza rwose iri mu bikombe byinshi ariko yabagiye nabi. Nicyo rero abantu bari gusengera bavuga bati uyu mugabo wageze ku bintu bikomeye Mana umurengere atagende bibabaje. Kuri izi reaction z'abafana ba Man City, ikipe nako Sky Sports yakoresheje sondage abafana ba Man City yabaza ati ikipe yanyu murabona bipfira. Hari umufana witwa Charles Gallo yavuze ngo Pep has run out of ideas. He keeps favoring players who are out of form and it is costing us big time. Nicyo bavugaga cyane kuzana nyine abakinnyi batari muri forme baracyagendera ibitekerezo byamushiranye atarakomeza gushyiramo abakinnyi batari muri forme kandi biradukosting. Ariko se buriya yasize bande ko bavuze ati sinayifite abenga banjye Doku na Savinho none n'umunenga arebe yari gushyiramo bande abenshi barivunikiye. Ntuzane bwa yarakimuguru uyu nguyu uyu Mage rero noneho witwa Mike we yavuze ati we have top class players even without the injuries. Ati dufite abakinnyi bakomeye yewe hatarimo n'abavunitse. Yego our problem is the tactics. Ikibazo cyacu kiri muri tactique mu buryo nyine bw'amayeri y'umukino. Yego slow build ups give every opponent the chance to organize the solid defense. Kuba dukora bya bintu twavuga kuba dupasanya gahoro bituma ikipe yose ibasha guhagarara neza ikagira defense ikomeye ku buryo yabasha kutwaka umupira. And then when we lose the ball they chip over us and have a clear run for goal.
noneho iyo batwatse umupira bafite ukuntu bawutunaga inyuma cyangwa bawuturenza noneho bakabona inzira iharuye yo kugenda biruka bajya ku izamu ryacu. akantu yasorejeho sinzi ko rigani uri bukemere yavuze ngo Pep should go we have had the best of him. Ati Guardiola rwose byaba byiza yigendeye, ati twamukuyemo ibyiza byose, ibyo yari afite byose yarabiduhaye. Nabonye hari n'abantu ariko batangiye kuvuga bati ko bikomeje nabi bamuhambiriza. Hari n'umutipe kuri Sky bari kuganira n'injoro bavuze ati Guardiola ati zibaye match nyinshi akubitwa kandi n'umwaka ushize byari bimeze nabi, ati ashobora gusunikira bariya baherwe kumwirukana muri ekipe. Gusa ntekereza ko bataba babaye fair, babaye fair nabakoreye bakamwihangana.